Hadda iti pakasaritaan nga saan nga mayabkas. Isu nga na isurat. Surusurat nga napon ritma, pamateg, panagsagaba kaya namnama. Dagitoy iti istorya nga day tilikodan dagiti sursurat. Daytoy a programa ket mangisaot kada kayo iti agduduma nga pakasaritaan anay drama iti radyo. Sapay lang kumata, magustuhan dagitoy nga Ilocano drama. Intay nga roden dinggen iti pakasaritaan iti biyag, tuy umuna a letter sender. Awagan daklata kuman itinagan amunik. Kat no anya dagiti paspasama kiti biyag ko, anak kay bati iti rekweldo. Isuman tinakbin sa binsaan dito'y surat ko. Kastoy man tiruki ti amin. Talagang ay ayatan na kanya, Torwell. Agyamarak iti dagka kwarta, ha? Dakkel nga mintigas gasusok iti panagadal ko. Nadaduma, kurang kait itad ni manangal da kanya. Basta si kadagid daw. Wantisan kanya. Bayam, tabayadan kan tumatlaan. Napayabayadan pa ilaan. Kaya na yatnak. Makanahin, tarakop mo. Kinigtot nakmat. Ay, ayating ka unahin mo ni. Noy, kunak ora ko lang. Inat ka nakpay. Monique. Anya ayaday tayar ara sa asmo kanya. Manjak ngay. Ang mga nagsikuga. Nagsikog ka, di ikasar ka. Saan tayo nga rod ama balin? Agungat laki tini manang nalda kanya. Dandanin mapan Amerika day chay kat inkari na ano makaturposa. Tulungan nakto ka no. Ha? Kabaulan apanawan? Kasta? Turun! Oh. Maang sanak itikin na erot di panangarakop mo kanya. Kababain ka dagiti makakita ka na ta. Saan ko maanong mga malapasama ka tataday to, Torwell? Kasan nagsikuga? Di kasar ka nagsikog ka kunak mo. Agad-adalak tayo lang. Anya ka di tinapatpatagin ka. Di pa naghadal mo, ino siya. Napatag ka niya. Siyempre, napatagmat ka niya kita nagadal ko. Dawag mo. Imanang nalda. Awawag anak. Kasanan na ito eh. Ang mga noong tanak no tsak sumbata. Hello? Sumitnatan, sa dinutayan mo Monique? Nagawid ako manang nalda. Inawagak na kiti kabarkadam. Saan nakakanumot na kita? Apay, asin na nakadwamit ha? Kuha, manang. Kasanungan ta da ito eh. Apay, awan delikadisam. Nagtatakunam dahito ang lalaki. O sika, anyat na torpos mo ha? Apay, asaan ka makasumbat? Talaga asika Monique. Di ka maisursuro. Ay, taktikapsat mo, manang Nilda. Awan bibiyang kuno ay ayatam si kalalaki. Manang nalda, gusto ko man. Kababain mo ka ni Torwell. Anya? Oy, saan nakanawa na? Si kalalaki, aday wam tikapsat ko. Saan kaya tong balan? Napatig ni mo ni kanyak. Anya, saan ka kadya makaawat? Saan ka akayat para tikapsat ko? Pang-aasi niyo kuma, manang. Torwell, di mo sungsungbatan ni manang nalda. Nagawit ka na. Gamit kan ka iti Torwell. Numawa ni manang nal na kagdadagsana. Ay, tsakla mo na niya. Karabit na kanya. Saan kong ipalubos sa dangran na kadimanang mo? Isungin kuyog ka diti balay.
Tapno kasarita ta ni tatang. May panggapit pa nagkasartan. Ay, nagayam ni mo, Nay. Ngayon bag-amalam niyo, tatasinong. Tatang. Masapol ang mama niyo dito eh. Masikugan ni Monique. Kat masapol ngay kasar ko. Anya? Ay, so, saan na da ito yan ngay nararamit mo? Di ka lang nagpanunutan. Tatang. Basta di kahit ko, agkasar kaming kini Monique, nalpas. Kasta unay iti pungtot ni Manang Nilda, gapu iti panagsikugkot. No saan naklangata agdadagsen, kat amangan no nakabil nakpay. Saan na akinayat ni agkasar kami kini Torwel. Dagiti nga ro dadakkel ko tinakisarita iti ama ken kakabsat ni Torwel. Kat imbagada anadardaras a matulungan na ni Manang Nilda a makapan iti Amerika. No saan nakpay a makikasar. Kastoy man dagiti si Maruno apa samak. Agyaman iti panang sorongkar mo kanyak Manang Nilda. Kunak no talaga kagurad akon. Dakkel kaya man ti tiyan mo. Kaano ti panaganak mo? Inton Mayo, Manang. Naala kong ti bisag. Ti sana mabayag. Adan to na schedule ti flight ko. Naipasak ti US nursing exam. Iso ang makapanak di Amerika. Kayat ko, ngayon ton adan may sa atawan ti anak yo. Ituloy mo ti agadat. Pagsaritaan min to day tayo tundumtang to ti umno a panawan, Manang. Itapay laeng. Masapol a pagsaritahan yon. Tapno makapagplano kayo na inbag. Ayan nga ti asawa may hata kasarita kayo nga agasawa. Diyak mo no, sa dino ti napanan na, Manang. Sa dino ay ti pagtrabahuan na. Kuha. Ay, dayto yan tayo ibagbagak. No saan ka kumaagarang gandyang? Saan kumaakastoy ti nagbambanagan ti biyag mo? Manang Nilda. Ay, ure ka sa no, ti panang balbalakat ko ken ka awanan. Saanan ama isubli tinalpasan na napasamak mo ni. Di ka mabalin na baybayan. Dayta ko mati panunutang. Dayta tinagtulagan mi kini Manang Nilda, Torwel. Awan ka ngamin itay imay, ta duwata kumakinasarita na. Tulungan nakto kano iti gastusak, iti panagtuloy ko nga agadal. Nagkandume lang, dahil tanti pagtultulagan yung agkapsat. Masagom to ka di pati agadal ka, tagaiwan kanto iti anak ta. Kasarita to ni Tatang. Anya? Pag-awiram ni tatang. Makatrabaho pa may karot. Amom no kasano ti kinarigat ti biyag tayo. Awan pa'y gasto sa mga kanak. Naku, maipasnak mo trabaho. Ni, Torwel, isadang mo ang tagbisyo. Saan na ka bibiyangan? Nuyak makatipal, marabis ka na eh. Kita ka man langan. Bisit kiti. Dahito yan, ti kunkuna ni Manang Nilda. Basol ko ti amin. No sa alak ko nagpaiyagos. Narukupak ngamin. Naimas ganti turog ni baby, Tatang. Nasip nga tanak ang nagawid ta, nagadungamin ti inarabid mi di eskwela. Sa pangrugi akto nag-duty ti ospital, ito lawas na. Naimbag ta, nasingpat ti anak mo, Monique. Dandani, nagmalmalam anaturaw. Ado ti nairapin ko. Saan mula nalabsan ti asawa, mi ti store? Saan na, Tata? Ay, Sana siya tigar-gari ninyo. tilanggaw. Murag pipin na tayo paltugang kay tubay. Daygayan, day asawang alanggaw. Nabartak manan ngagkarkaray.
Amok, nga do ti kwartayo, tatang. Naglago kay ti dua baboy ti kalman. Ay, adapay nga rod na bati aya. Nagbayad da ti utang ko. Sanang teda kiti gastusan ni Munik iti panagadal na. No kung nakikandak, ikandak! Na, Kahit yung katita, mangriribo ka. Ha? Toruel, saan ka kade ang asyan ka dito, tang? Ang mga nutang ramanan. Itad ko langan kang kakati inyawat na para kanya. ay, masapol mo day kay anak ko. Adda mo ti kapsat na pagdawatan na. Ay, kababaing kinilda, anak ko. Sige, mabitlaan. Inak mga laiti, itad kukin ka. Sige, mangted kayo ti sa nga 10,000 pesos. Ay, Nagtaka na, Toruel? Hoy! Saan ka man na makibibiyang? Kahit mo ta sikat sipat-sipatan. Naiawag mat nga tanin Nelda ti yay ko dito'y balayo mo Nick. Gayam ko ti asawa ti kabsat mo. Para ken kada ito'y a package. Ken adapay kwarta. Makamukan to na mangisukat iti bangko da ito'y $. Agyaman hak manong art? Sino da ito yung lalaki, ha, Monik? Toruel, isa ni manong art. Bayaw ni manang Nilda. At dapaw itikabsat ko para kada tayo. Nasaya at man tamang tatiti pakiranudan. Numuna ta kasabulak ti kwarta. Oh sige. Sana kun ngagbayag. Amang ano, sana to na makasuble. Tanyapay lang ang hindi pagsubi, am loko. At dan sabat interes mo iti asawa ka. May sala ko man asi mestre Monique. Agtorpos kan. Yung masikog ka manan? Anya nga ron ti mabalin ko manang Nelda. No jak pa gusto ni Toruel. Amangan na ipapas na iti sa bali turugsuna. Anya? Adda pambar mo na mangisinakan ko na agaramin diti madi. Saan kayo ang nagkasar? Kaya't kaatulungan na makaumay dito Amerika. Mabalin mo ti umay dito eh. Manang, Awanan ti mabalin. Makaturpos kan tulatan, Monique. Tinapatag, makaadal ka. Maas-as yan launay ti kapsat ko kanyak. Taam muna no anyat mapaspasarak iti sidong ti asawak. Kan oray ti katugangak. Adda pa nakabagi na napauitan nak ti kapsat ko. Ilimlimad ko laeng kini Toruel. Bayat ti panagden nami kas agasawa ti maod ti adu abisyo na. Kat aging ka nga adda na duktalak nga isot nagsangsangitak. Kastoy man dagiti si marunupay apas pasama. I'll be there till the end. pinakawan ko ti kina-irresponsable nga asawa, Toruel. Ti jak mapakawan. Ti palang lipot mo kanya. Nasakit nga ang anak mo iti sa bali a babae. Kung saan lang ka may sa ti babae. Anya ti problema mi ti daytaya. Katsika mo ti kadindin na. Tangay saan tamad lang nagkasar. Agsina talagan. Saan? Diyak ipalubos sa mapasamak nita. Kasanon dagiti anak ta? Saan ko apukawan ti karbangam kan pagrabangam ka dagiti anak ta. Ngam alaki na iti sitong ko. Saan ka pawilan amang salukar ka ako na Toruel. Naturid ka makisina kanya-kanya. Gapo ka dita dadal mo. Kanangat nga to ti sweldom nga may tisyak. Siguro dinurugan na katikapsat mo aya. Saan mo ko mga iramraman ni Manang Helda? Hindi pa ilang kataddan amok ang sananasaya at para king ka. Gaputasan arumbag asika kinayat ko Toruel. Narukupak namin. Ng panawanan ama kawaya-waya akan ka. Ay, talaga ka de. Patuloy mo ti pumanaw. Ay, saan ka din nga agbalew ti panunot mo iti
Pag nakisinam ka ni Truel, ay, dagiti anak yaw, ti kakaasay mo, Nick. Tatang, pakawanan da ko, ma. Hindi akong kabagalan pa'y. Nasaysayat lang ang panawak ni Torwell tapno nawaya iti kayat ng arabidan. Ay, maladingit anak man, iti kastoy anak tungpalan yaw. Oray, ada anak ni Truel, iti sabali a babae, kan saan kayo anak kasarpay. Ay sikati ibilang ko, manugang ko, Munik. Agyam naklaunay, tatang. Oray, agsila kami iti anak yo. Awan baliw iti panaglangan tayo. Ay, agyaman ano kasta. Ang naragragsak kumano. Nukas pangarigan ta agbaliw ni Terwell. Saan mo ka di nga ikan iti sa bali agundaway? Diyak masumbatan na ita, tatang. Saan kayo to malipatan? Uray man manunton nga agkita tayo. Ay, Dandan ni Sandak a pinalubusan iti nagtrabaho ak ospital mo, Nick. Makalawas lang ti bakasyon ko. Kahit kang andi nga yan. Manangal na. Agsangsangit ikit anak ko no malagip na ni Torwell. Ay, maawatak ida. Kumusta ka nun ni Truel? Ko na ni tatang iti day din na udi nga yain na ito eh. Manmano nga agawid iti balayda. Nagtultuloy ka no ti panagbabain na. Maag-a talaga? Basol ko manangal na. No dimngag ako makata kayo. Naruko pa. Alasan mo na pampanunutin day mo, Nick. Padasa man kidi ti ag-examen na kas kanya kidi. Nalaklakalahan nga makaumay kay di Amerika. Angam na mayat ka. Makiasawa ka ni Art. Adun ti kastoy ang mapaspasamak mo, Nick. Tangay saan kayo mat nagkasar ka ni Torwell. Aramidap ni magpagkak. Para iti masakbayan dagiti anak mo. ay, kaya't ko kumaadamagan no podno tinadamag ko. Makikasar ka no, kundi Art? Tatang, pakawanan dak ko ma. Oh, saan ka di apod no, day di atap ko? Nabayagan, nalipliputan na. Nagbidot ka, Torwell. Si ka kinalawag ang nagbasol. No saan ka palubusan na makiasawa iti day di lalaki? Adda ka di mabalin mo? Adda anak ta, amang igawig kang ka. Ngam saan ta ang nagkasar, Torwell? Ah! Saan ka na makarwar pa iti balay? Ay, agparbang ka kuma. Si kamit lang ti aking basol iti daytoy. Kamaudyanan na. Ada ka matlangan dito Amerika. Agyaman ak launay kan ka, Art. Mailiwak launay, kadikita anak ko. Pasensya ka no, saan mo amay tugot ida. Tulungan da ka kan Nelda. Amaalam ijay. Agbilang ka lang iti tawan. Art, agyaman ak. Agyaman ak itilaksid ti napalabas ko. Inayat ka. Inayat ko ti si bubukalaki na taong. Agyaman ak, Art. Kat ikarigata kasubadan, ti panagayat mo kanya. Agyamanak, Munik. Naadan kami iti may nga anak ni Art ya Sofia. Imbilang mga dagiti anak ko apudno akabsat da ti anak mi kini Art. Ket nasayaat tilangan-langan mi kada Art ken kadagiti anak ko. Kalpasan ang nakapagretiro kami nga gasawa, inkadang mi ti agawid iti lugar mi, ket dituyon ngagnanad kami agingga iti agtama. Ibilang kulangan a rekwerdo tinapalabas ko. No addaman bidot ko kadagiti pangaddan ko, dagiti lakuman nakangag, iti panakaidrama to'y surat ko,
ti mga awat kanyak. Agpaay kumaday toy, apagadalan, dagiti nakanggan. Alakastan, agyaman na kitin kay panangidrama, dito'y surat ko. To'y pagayamyo. Monique. Ditan tinagibusan ni titaytoy napakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Awagan naklakuman itinagan a Ferdi. Kahit na niya dagiti paspasama kiti biyag ko, anak kaibati iti pagkalaglagipan wan recuerdo, isuman tin nakbin sa binsaan. Kastoy man ti rugi ti amin. Pasensya kayo lakuman iti kinaulimak ti lugar mi, Ferdy. Nalanglang ngamin. Malagip ko iti lugar mi, Melody. Kastoy mat ana ulimag. Napayagpaykit din adyak nakaawid. Pimusayan dagiti dadakkel ko. Idinto nayasawa iti naduma-duma a lugar dagiti kakabsat ko. Siaklaan ti lalaki. Ay, naimbak, na napanunot yun, tinagawid dito'y lugar tayo, Perde. Tagaano na ito'y asawam. Taga Ilocos nanang. Tayang ta sa inyo nadarayan ti kasarmi. Nanagadayo mo di Manila. Apay, awan plano yaw ayang agkasar iti simbaat. Wis lang di nagkasaran yaw. Inton makaornong kami, nanang. Nagrigat mo tibiyag iti syudad. Isa na panunot mi kina Ferdy nga agawid kami langan dito'y lugar tayo. Nakaturpos ka diti kolehiyo, Perde. Uwan nanang. Iti kasi ti apo. Apay, saan nga iti lugar tayo ay tinagawidan yaw? Narangayan, iti Ilocos. Awan nga minun ti balay mi, nanang. Nalako dagiti dadakkel mi, ti nagdiswan ti balay mi. Nadakamat a ginastos miya nagadal. Ay, gat. Dan ka nga nakakatang iti kasukat na. Nanang, isak lang ti lalaki kada kami ngagkakabsat. Barang makaornong kami ken Melody. Makagatang kami iti lote, apagbalayan mi ken Melody. Ferdy, sapay ko matamaan usam ti ugali ni nanang. Talaga kami nalasao. Kababain ko mga ibaga. Amom, man-mano ti katunusan mi nga ugali na. Kapo iti kina ingrata na. Saan ka madanagan? Naimbag lang ta, manayunan ta ti ornong ta. Ta makapatakder tanto iti bukod ta abalay. Kasaritak to ni nanang, barang kayat na ta nga ibingayan iti lote apagbalayan. Barang nalaklaka at ipanangilako na kadata. Mas daaw ka nga ta. Ngam naaringan ti ugali ni nanang kaday di tatang. Ti paglintagan day di tatang, aging ka si bibiyagda, awan ti karbangan mi nga anak amang ipawil no, kaya't nataglako iti lote da. Kasta ka di? Adamat kasta akaroba mi di Ilocos. Sa kakayam, ti kabalay ni Melody. Ay na, nagasat ti kayam ko. Kuwapo ka. Ang mga nubot-but ti bulsam. Ada nastra ka katrabaho ije ili. Anusak, uray nababa sweldo. Sumapsapulak iti sideline ko kan saan ko la kabalay ni Melody. Nagkasar kami iti Huwes. May mayat kumanog kasar kayo iti simbaan. Madanon to dayta. Agornong kami pailaan. Sa ganaan mi ti masakbayan dagiti agbalintong anak mi. Sa bagay, oray nagkasar kayo. Agsina kayong tumatlaang. Mantaya man na imbag ti asawa, Melody. Nakitak ti panagsarampiting dahil natalikan ko na. Awan mo ti dakis na nagsarita da nanang. Anya, amom lang araw no kasanot kinagaraw dahil babae. Ada kinadan nana,
ng pinanawan ti lalaki. Nadamag na nga ta sa balya lalaki ti nakasikog kankwana. Naimbag, tanalisan, tadikot ko mabayram-raman ti ubay nga mapagsasaritaan. Nanang, bukod abiyag ni Natalie dayta. Saan tayo kumaabibiyangan? Kahit nasulisogin na nga iti asawam. Nanang, ikarigata kaliklikan ti sulisog. Ore iti huwes lang tinagkasaran mi kan Melody. Saan ko amulitan ti sinapatan mi nga gasawa. Gaputa na baba ti sweldo kiti trabaho, nang panunuta kiti nayon ti pagsapulak. May sagayem ko tinakatulong kanyak, naimbag taamok ti agpukis. Pasaray makadayoak ket rabiin na makasangpetak. Ket kastoy man dagiti simmaruno a pasama. For me. Maasyanak lang unay kan ka, Ferdy. Dandani ka na yun, amarabyan ka. Mabanbanok ka laungan na yan. Masapul lang ti anos, Melody. Di mat nakapagsarita kayon ken nanang. Ket imanugot nga ibingayan na tayo ti lote o pagbalayan ta. Nagbalimot man ang tipanunot ni Nanang. Imbabawi na matlagayang? Saan na nga imbabawi? Ngam imbis ka no alakwan natin ti pagbalayan ta, daytoy kanulagan balay ti patarimaan ta. Ti problema laeng, dayjay agbalor iti 3 milyon ti pagbalinan tayo ti balay. Ha? Eh, pangalaan ta nga rod iti kastagatad. Malaksid itin lalako yung aloti yo. Awan ka di pa'y sa bali adaga, anapanawan dagiti dadakkel mo. Kas ko maiti taltanon, wano bantay. Impabagi kon kadagiti kakabsat ko dagiti talon. Dagiti bayaw ko ti mga asikaso. Ay, nakasangput mo't gaya man tinalay nga asawam. Adda nakita da akadwa ni Natalie a lalaki a magmagna iti kasipngetan. Saan da kanunay lasen ngam kabagbagi ta asawam? Kabagbagim kano, perde. Nanang, nabayagan na jak nakita ni Natalie. Ay, agulbot ka pa ilang amin. Awan pang trabahuan na dya babae, ngam nalaing agdawat kadagiti lalaki iti pagbiag na. Ferdy, saan mo latan asungsungbatan ni Nanang? Pasensyabla ko man. Day tati kagurakan ka meloday. Kan kanunungan ta asawam. Baybayam na tangaraw. Uray agawon pa'y kidin ni meloday ta asawam, ha? Uray, tawan pa'y matanak yaw. Dandanin saan ka analasin na, Ferdy? Si kamot kayam. Narabyang ka manan. Nagagat ka launay. Nagasa to talaga ni Melody. Oh, anya pa lang tiraramidom diti kalsada. Ang mga nung makaranakay tinabartak ket bastusan da ka. Ti kunam kati, ang mga nuwad na makakita ka datang agsarsarita. Kahit no anyaman laditan ti, may tandaanon da iti nadalus launay akatugangan. Si kantumat namin. Agwara-wara ka pala dito kalsada. O da pala na pang ginatang iti estora. Uray kastuyak lakit kitaan dagiti kalugaran tayo. Awan di makaiturot amang bastos kanyak. Ngam nagkuyog tang agawid kat ada makakita ka data iti kasipngatan ay takas manan. Ay, umunakan nga gawid. Sumarunuakan ka, Natalie. Agad madi agsubli aklangon iti tersina. Umiyanak iti balay daan ti barang. No mapagsurunak ni Nana Pasi. Sulisugang kalangarot. Ang mga no sakti, makaitad kang ka iti ana. Pilya ka talaga. Dakdakas na damakangag iti daytang imbagam. Ferdy, masagkaarak lao na yan. Jakbat lang agsikog. Ang mga nalupasakit di. Saan ka kumaamawanan iti namnama? Kat mano ti tawon ko na. Malagip ko lang arot ti panang sutil ni Natalie kanyak. Iso kanulangan ti sikugang. Kat data ti mang padakkan. No damakangag ket ipulong da kan nanang. Nakapilpil yang arod. Ngam dagiti daduma karuba.
Isir seryoso na dagiti ibagbagana. Idi Jack nagpa Manila. Pagpapangatan dagiti agselselos kan kuana. Ni Christina man ang dito yung mauawag kanya. Nabayagan niya bagbagada dagiti kakabsat ko. Nagbakasyon na kiti lugar mi. Kat inka ngamin saan ka di mailiw ka kadakwada? Kadwaan ka tapno makapasyarak mat iti lugar yo. Siyak pa'y lang, tiyagawid iti lugar mi. Naimbag, tanaduktalan dagiti kakabsat ko tinalawa abantay. Ako kwaday di tatang. At dapat inaamwandaan na yun titalon mi. Kasarsarita dagiti kakabsat ko. Apag sublin daklangan. Mayat-mat, tapno at mainayon iti ornong mi nga gasawa. Numuna ta, rinang manan ni nanang ti asawak. Tardi, Leroy? Nakarwar ka gaya man iti pagbaludan. kasla mabutbuteng ka. Namo ka dagiti kakabsat mo. Akalpasan ka no nakaturpos ka iti kolehiyo kat napan ka ni Manila. Agnanaad ako ni Isabela, Leroy. At danasawak. Sayang Plano ko matagpatulong ka ngagsapol iti pagtrabaho. Naimbagya Manila. Ta saan da nga mga may sa ex-convict. O sige, bayam. Taawagak to ti may nga mamok. Barang may sarak na ka. Agyaman naklaw na, Ferdi. Saan ka ngagbutang kanyak? Tagbalbali ba ko? Pagbutbut nga niti lugar mi ni Leroy, gapo tabarairong tia Sofia. At damay sa krimen anapasamak kat isot na kay baludan na. May sa kano kadagiti na parulan, iso anakaruar. Saan ka nagbayag iti lugar mi? Jack impadlaw kini Melody, tipan nakariribok ko. Kat kastoy man, dagiti simmarono apas pasamak. And I promise I will stay. Hey, talagang sasa na makanaanos na trabaho ni Natalie. Kanulaan na pa ni Jem Manila. Ewan sa pa'y talwa bulan na damanan. Narigat at talaga tibiyag iti kamanilaan nanang. Saan akas iti probinsya? Ano nagagat kalakit di nga agmulay tinatang mayat. No adda ka no kadwa na alalakay. Amagan no masikog manin. Sobra kayo mat nanang. No kaano lang anapan iti Manila. Sa sumangpat, masikog. Amumat, dahil babaen. Ay, ti asawang gayab, anyat ar-aramidon na. Amangan no nabatyan na din ni Natalay, ha? Kalkalpas ko lang at tinarimaan ti makinapagdait nanang. Idagas kunto iti nagpatarimaan. Sakbaya sumra ka kiti trabaho. Ferdy, nangag mo ka dito imbaga ni nanang? Oray man kit dinangag na dyan bagak. Kagura na nagpaisaw. Tidakas na numaduktalan da jay lalaki. Kat nanyat aramidan na kiniperde. Numuna at nakarit ka no da jay. Sa data to iti takyag na kan barukong na. Nagapon sa akin iti pagbaludan. Uso itan ka ado ti tatunan nanang. Uray babae. Nanang, nagbidot kayo iti at atapon yung kanyak. Aon ti dakas nga aramidag. Numanayunan ti ornong ta, Melody. Mabalin siguro arugyan ti panakatirimaan ti balay. Uray kas tauna pa nagsasaon ni nanang kan ka, Ferdy. Patuloy yung pailaan ti mangpapintas iti balay. Dan ka madanagan. Awan na pulos ti gurak kan nanang. Day talaan. Inutan ta patarimaan ti balay. Sige, kasaritak mo ni nanang. Kailangan nagulawak, Ferdy. Kaano pa yung madmadla mo day ta marikrik nam? Agpa-doktor ko kang ma.
Maturog takit din. Barang sumaya at tuntirik na. Bandog lang at tada ito eh. O sige, maturok ta nga Rodan. Ni Natalie dito yung masabat ko. Masikog sa ngagpaiso. Ang apay nga ta kasta ti manangisom na kanya. Masikog ba't kaya man ni Melody, Ferdy? Naimbag ta pinilit ko ngagpa-doktor. Awon gayam, nagkita kayo ka din iti asawak? Am muna ka kano. Agkalugaran kayo. Anya? Ni Leroy. Ha? Ni Leroy? Ni Leroy ti asawa? Nakiktot ka. Amo, ada na ibagana kanya. Kunak man no nasingpet ka. Natalie? No kayat mo, sumurot ka kanya. Nabayag ka no, na kaya't nakakasarita. Nabartoy ka kami ni Di. Kat no apiasan kami ang nakapagbayag ni Natalie. Tay kata kiti trabaho kiti Manila. Rana banda, amay saak ng ex-convict. Leroy? Saan ka kagura? Nagbolontaryo ka na nga ako asyak ti akin arami ti krimen. Nupay sikat ti nakapatay iti dadya tao. Jakranta patayan. Kan among makonkonsensya ak. Jak kayat amadadahal ti biyag mo iti, Ferdi. Kung nabalog ka, saan ka kumana katurpos iti panagadal mo? Sikatin ang salbar kanyak. Jak namnamaan. Kabaalam nga ramidan dayjay. Ad-adda nakapapati asyak ti kriminal. Nasingpat ka, Ferdi. Sayang ka no nabalod ka kuman. Intulbag ko ti kartumikin ni Natalie tapno sana makarwar. Si tatalugod mo't kita sumurot kanya. Leroy, anya ka diti baso ni Natalie. Gayam. Agkalugaran kayo gayam kini Ferdy? Melody. Ada kayat nga ibagan ni Leroy kang ka. Adun ti madamdamag ko maipapan kini Natalie. Ngem, naglikodan na amin na may papabasol kan kwan. Ang may ipapan ka na tayo at talo ti pagsasaritaan tayo. Akas na, Jack maawatan. Melody. Pakawanan na kuma. Inlimod ko kan kada ito abanag. Dungag ka, Melody. At na pasama ka krimen iti iti lugar mi. Kat sana na igagagara. Napatay ni Ferdi ti may sa tao. Saan? May saka a kriminal, Ferdy? Ngayon kaputadyak kayat ang madadahal ti biyag ni Ferdi. Siyak tinangako iti krimen. Awan mamati di lugar mi. Akabaalan ni Ferdi ti pumatay tanasingpat. Nabartak da diya tao. Kahit nakapatayan. Bagsulan na kuma. Ngam naagaw ko ti mukuna. Siyak lang ti makaamoy tinapasamak. Iawid ko ni Natalie di lugar mi. Tapno agtalinaed apalimat ti amin. Nabayak asaan ang nakasao ni Melody. Makitkita nga agluluano dadtuma, ngam ikarkarigatan na nga ilinglingad kaninanang. Kapot, itinagbalin aman siya ti kinataok. Gapo itinpakitak a kinasingpet kan kinasaldat nga asawa, napasublik ti panagtalek na kanyak. Ngam no dadtuma, makunkonsensyaak. Makaamulangan ni Apo Diyos sa mangdo sa kanyak, iti daydi anapasamak, adandani nakadadaulan ti biyag ko, nga iso ti bilang ko a recuerdo. Alakastan ti Sofia, dito yan agipusak ti surat ko, kat agyamanak unay itin kay
panangidrama. Tuy pagayam yo, third. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rugyan manen tuy may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Awagan daklakuman itinagan nga Esther. Gapu iti kinaranggas ti asawak, inkadang mi iti anak ko a panawan min. Katno addaman kapadpada to'y pakasaritaak, amakangeg iti daytoy apadas ko. Sapay ko ma, taagbalin daytoy apagpampanunutan damat. Katno niya dagiti paspasamak, iso tinak binsa-binsaan dito'y surat ko. Kastoy man tirugi ti amin. Kanayon ko lang arodan nga ibagbagakan ka asa anak adildilawan. Ha? Ang kalat tangag na ka mo? Ha? Anya ti kayat mo, Olpiano. May ang kalatan ng bispisyo. Di mo laam mo no kasano ang marigrigatan akon. Kolehiyon ni Johnny nga anak ta. Saan mo ang kabala na pagkadalan ni Tikuleyo? Pagsardangamon! Anya ti klaseng nga asawa kan ama, ha? Nyati ko nam? Ulit man? Sa anak nga inutil? Ayan ang may tintin! Talaga kaya't mapatayin ka? Ha? Papa, sardangan niyo ba ni Mama? Hoy, Johnny! Saan ka makibiyang ano? Di mo kahit may ramraman, ha? Kakaasi lang una yun ni Mama. Ibatan niyo kumantibok na, Papa. Mama, kakaasi kayo manan itinamayaan ni Papa. Api anak karangrangkas ka na kayo. Kanayon nakapagbabartikan ni Papang mo anak ko. Hoy! Mangmanggag ko di pagsarsiritaan nyo nga gina. Siga ngamin ba, Jane? Marigrigatan lang arudan ni mamang mo amang papadalkan ka. Agsardang kalangan. Anya? Saan mo apat pa ni Papang mo, Johnny? Uray agkarada pak itirigat. Saan ka apagsandangan? Puwisit kit titikas ko yung panagbiag. Nabartak lang harudan ni Papa. Rumbar pala eh. Amangan no ituloy ng tumanan timangdangran ka na kayo, Mama. Panawan tayo sa laangan. Rangdanggasan ta kayo matlaeng. Johnny! Kasta unay pa nakarumun-sumun na kito'y patpadok. Idul-dulin ko ang kwarta. Awan! Ay, linibas lagi din ni Olpiano. Pinakisukal mino. Inarbartak naman nga tan. Mama! Mama! Saan ino dyan niyo? Si Mang Pato ni Johnny. Mama! Apay akas lamakas ang sangit. Mama! Johnny! Adak, dito'y kwarto umikin ni Papang mo, anak. Mama! Nakitak ni Papa. Anda kadwa na babae. Anya? Ay, pinagbabae na laki di tininipas na kwartak. Masaksakitan na kadagiti aramidan ni Papa, Mama. Nalabas launa yun ti Amam, Johnny. Ganda ka matlagayam dito'y kwarto ta, Esther. Apay adi ka sumungsungbat. Kat... Anyati kaya tasawan da ito'y. Apay ngagbalbalkot ka kadagiti pagananay mo. Nalabas ka launa yan, Olpiano. Inibturak ti kinaranggas mo kanyak. Ngamti saan ko ang mapakawan. Katika adda ti babaeng. Isa, panawan da kan iti anak ta. O, di pumanaw ka! Saan ka nga igawid? Ngam ibatim ni Johnny. Apay nga ramraman mo ti anak ta? No saan ko nga isurot ti anak ta?
Anya ti mapasamak iti masakbayan na ulpiano. Sa maysa, adanakam nan. Kat si kapay tinangibaga apag sardengak nga agadal. Nupay ni Johnny tinangibagay tinaminsan a panawan min ni Ulpiano tia Sofia na asya nakiti anak ko idi nakita ti panagliday na. Ngam natangken ti pakinakam munon nakam ni Ulpiano. Nagkamang kami nga agina kinitatang. Adda nakadamaga nga insangpet kanon ti asawak ti babae na iti balaymi. Kat kastoy man dagiti si Maruno apas pasamak. I will stay. Alam, dito siyang kabas si tagatad. Bayad dagiti mabalin na bunga dagiti mais ko. Rinang-ringnak nga minat aglakla ko tilining taama siya jindaan. Agyaman naglaunay tatang. Amangan nun ada kasapulan nyo dayto eh. Unayo, ama sapul, ama baliwan, ama abunuan, dagiti pagayo. Tanarasa iti pa naggipida. Ay, adan na ilasin na para iti dayta. Nadapay ni dulin ko na kasagana akautag. Nukas pangarigan na pagkasapulak iti kwarta. Amo kadakal tigas kastusan ni Johnny, di pa nagadal na. Mama, Lolo, mereka ko niti pagadalan. Ay, alam dito, Apo. Nayon ti balon mo, Apo. Katatara, kaya kas kanya. Ha? Agyaman na klaunay, Lolo. Lalay nga, tiagadal. Si kanto lang, ti pagsanggiran ni mamang mo. No saan ay, na makabalin. Ay, san ka pa lang nga makinubnobya? Mang nobya ko na kumaore, pogi ka. Talaga, Lolo. Ngamin, nagkariakan mama na igaid ko ti agadan. Katinton makaturpos, kan adan panggadak. Di mapantayon tumangan itinangingin na restaurant. Very good. Mapan ka nga rudan anak ko. Ang mga numaladaw ka. Agan-anad ka akanayo. Ay, nagsingpet kalakit din. Nasingpet, nataraki. Saan pula ko man akayat ti umatak iti daytoy alugar. Nalaklaka nga min ti magatgatang no aldaw ti tienda. Awan magkatan nalipata agatan. Mapana ko iti paradaan dagiti tricycle. Uray, arkilao ko. Ni Ulpiano ti masabat ko. Di babae na laki ting insangpot na iti balay ti kadwan. Uray iti kadwan ti tao. Saan da amabain? Amang ipakita iti kinalailod. Nakita da ko. Saan akong amakaliklik pa eh. Esther, anya ti araramidam dito? Ado ti sabali amabalin mo ada magaguntan na ulpi. Makita no anya dagiti bitbit ko. Ano? Asino dito yung babae? Iso dahi ti sigod nga sawak. Ay, ti asawam anang panapan ka. Simurot nga ta itilakay bakna nga niya. Sa anak adakas a babae. Ay, Itakay man lang. ay, anya Umunan kayo itibayin. Siya pa'y lang ipagpala ninyo at takas. Pasensya kayo, Mama. Naladaw kasi mangpet. Ure Sabado ngamin, ado tinasking asikaswag para iti panagadal ko. Maawatan ka anak ko. Uray marigatan ak. Maragsakan ak ang makakita iti kinapas nagmunga gadal. Ang maapay nga rod ang naliday kayo, Mama. Nagsagit kayo kadi? Saan ko man ang masapol ang maamam da ito eh. Napanak nakitenda ije ili da papang mo. Naranaak ni papang mo, kanti babae na. Kat nasaktan kayo? Mama, napatig ka di pala ni papakada kayo? Hindi ka mo. Ngam tinakasairan tirik na, diyan eh. Tayo babae.
Sakpay lang ti pinagbalinda at akas. Saan nyo una pampanunutan dayta tapno saan kayo ang masaktan, mama? Sige aron ta, agpili sakpay. Sakton ti agluot para iti pangrabyan tayo. Amang ano dapay masapol nga ramidam. Agribyo aktulangan, mama. Wen gayam, intun malom ni bigat. Mapan tayo makimisa. Ay, nabanugak law na yan ako. Nakadanon kami ngamin iti lugar ni Olpiano. Nagsapol iti gatangan mi abaka. Sa ila kuminto matlaeng. Lakay kayo nga minin, tatang. Isaldeng nyo kuman na itatrabaho yun. Dakkel ti magadan siya no may gasatak. Isupay ang may tulong ko. Iti panagadal ni Yanay. Agyaman nagtata. Laklakay kayo ngam ni Olpiano. Ngam arig na di kayat ti asawak ti agtrabaho. Asawa kong kunapailaan. Insukat na kalangaro din. Ay, karuba da Olpiano da jay na pananmay. Ay, lisligayam ti kabalay ti asawam edi. Natangsik ka no. Kanayon da nga papa. Kasking ka, kanayon na adangran ti kabalay na. Talaga nga awanan ti pagbaliwan ni Olpiano, tata. Usto laang ti pangandeng ko. Anang panaw kan kwa na. Leslie, anya ti kaaddan ditoy? Ken kasano anatuntunam ditoy ayan mi? Among gayam tinagan ko. Isumat lang ngayon sukat na kati asawam ta nakabakbaket kan. Napintas ka lang ti panagkitam iti baghin. Ta nakapuspuskol ti palitada iti rupa. No anya pa'y nga ti tumtumaram tapno pumudaw ka. Nauyaw ka pa'y gayam. Sikat ti nangirugi, Leslie. Uray bakit tilangak. San ko lakit di nga ipalubos nga agbisin kami iti anak ko. Nakarit ka, tadda ti amam akapadangam. Si ka lang kaya tinagagat nga trabaho. Nanyati ko na may pabarato kon ti asawa. No day tati imayam. Umanaw ka. Saan ko apagtatak ko ng tiawan ng serping asawa? Jak amo no anya ti rinanta ti babae uno kabit ti asawak iti daydi agundaway. Natalina ayon tinakam ko ngam imay nakpailaeng riniribok. Nadanon ti panagturpos ni Johnny. Nakaragrag sa haklaunhay ti anak ko. Naguray pa iti sumagmamano abulan, sakbay ang nakastruk iti trabaho. Ngam iti naminsan ngal daw, at daim paga ti anak ko. Kat kastoy man dagiti simmaruno apasamak. Till the end. But times change. The time. Mama, mariribukan nak. Diyak mo no anya ti panggedeng ko. Amangan no didak palubusan. Anya ka di day jay, Johnny. At dangamin dakala kumpanya mabalin ko apag serka ni Manila. Kinadapay jaya ti gayam ko at trabaho iti Dubai. Sa bali lang ti mabalin ko apag serkan amang isuro iti Qatar. Sa bali lang agpaiso ti masirib, anya. Ngam mabalin ka di amang isuro ka kat saan ka mata maestro? Anya nga ta tirumbang nga aramidak, mama. Si kaa mismo ti masetnan. Di mo pampanunutan ang mapanawan nak anak ko. Itata napagadalkan. At dawayawayam ang mga ramid iti kayat mo. Ngam, kasladyak kabalan ti mangpano kada kayo, mama. Tingitingam ana imbag, Johnny. Panunutam ti masakbayam. Ganti agbalin to a pamilya. Mabalin mo mat apilyan, ti gagangay a panagbiyak. Sumag mamanon na bulan. Manipod nag-abroad ti anak mo. Ngam saan ka pa ilang anak kay liwliwag? Nakamuleng-leng ka manan. Tatang,
Apay ngamin na pinalubusam ni Johnny. Kakaisuna nga anak mo. Tiyak mabalin alapdan iti arapaat na tatang. Padasan na kanulaang. Agawit ton, intun makaurnong iti ararapaapod na negosyo. Ay, kitam lang agpaiso. Makayayo nga ubeng ni Johnny nang runay di basit ha nagtarake. Nakain inusinti lang agay ay ayam edi. Hindi nakadayaw. Awon nga im tatang. Darayak ti paskan ti may sa agayem ko. Apatak anaya sa awa iti lugar da Ulpiano. Ay, nakadadaan. Di nagtinulungan mi kini Ulpiano ang binamo. Apakay ramanan. Tinaparwad mi iti nagkasar kami. Emma doon dagiti mula amasetas. Nakangangrak. Nakarugurugit pa iti arubayan. Oo, nang gagiti, Bain. Ah, Saan ka lang ah. makabalbalin? Nakatagtagsit ka kailangan. Dad! Nangyari na ka? Saan ko ang makita ida? Ngamangag tinapig sa timok na nagap-apa. Ayos ka! Ay, bakit? Makatulog ka ko lang. Atid nga magkungan. Urayak na alingag at amakangag. Nagtangsit gayam day ta Leslie. Ay, kasla di mamin ano nga urayan na niya apo kagwapo ngay malakanyak. Nalpas mo ng tidwa taon na kundrata. Lolo, katkas nagtulagan mi kan mama, idinaudi ang nagbakasyonak. Saan ako nga agsubli di abroad. Ah, Agyaman na anak ko. Mama, Lolo, kaya't ko asarong karan ni Papa. Nakakaasi ka nun. ay, kuna di mo kabatidora karoba ni Ulpiano. Pinanawan ka nun, dahil nga babae. Ado ka nun tidadal, tibalayaw, marmarban. Nabayag sa apay nga agsaksitin na. No saan ka kaya't akuyugan, Mama? Maawatan kayo. Anak ko. Naimbag kalaunay. Itilaksit ti panang baybay ati Ulpiano kadata. Pipikang pailaang. Johnny, anak. Si kakadin dayta. Papa, malasin tak pa'y lagayam. Kat na ito katwa. Mabigbigyo ka di pa eh. Esther, agiyam anak. Wakawadan nak. Aduh, na iti basol ko kada kayo nga gina. Ay, Diyos ko. Malunag din na. Ulpiano. Ano tinapaspasamang mo? Nakakutkutukan. Ito iti dusak. Iti kinadakas ko nga ama ken asawa. Mariknak. Adandali akon batay. Saan kayo kumanagsaw iti kasta, Papa? Paagasan kayo. Anak ko, itilaksid ti amin. Awan tirigrigat ko ka anak ko. Da kayo kailangan ti amat, Papa. Saan kayo amabalin abaybayan? Anak ko. Naging pagkalakit din. Pinaagasan ni Johnny ti asawak. Ngam ko na ti doktor nga adu ti sakit ni Ulpiano. Kat mabalin nga agbiaglaangan iti sumagmamanula atawan. Kabayatan ti panang papaagas ni Johnny ti amana, pinatarimaan na pa ti balaymi, kat nagbalinan ang nakapimpintas. Sa anak mo't ang nakapagkadkad ka ni Johnny, idimbaga na kanyak, akadan nami matlaang ti amana.
Kat daytoy nga rod balay ti ibilang ko a recuerdo. Alakastan, Tia Sofia, dito yan agibusak to'y surat ko, kat agyaman unay itinkay panangidrama. To'y pagayam yo, Esther. O siya, kadrama, dito tayo pa lang nagpatingga. Ngem, padaan ang pay tayo sumarsaro ngayon kami upload. Iti daytoy nga channel tayo. Ta sigurado kada dupay itin tayo mapidot nga adal. Babayan kadagiti at kakapintas ng Ilocano drama. Ken, di mo metten kumaliblipatan iti ag-subscribe. Babush!